definition ko. A finite verb is the kari. Masih kari na hai ke? Ai the change the way na hai ke hai the bro. Number na terus lah. Is the main verb. Maru ko verb ko. Then verbs get change each number number का क्या ना number क्या होगा ना bracket होगा singular कोई singular क्या करेगा singular plural number ने person ने tense person से करें first person first second third and third person and kari tense so ये सारे pronoun kita koko first person second person third person and kari yang mana tense tense yang itu kari kari apa future present past future present past future past apa tadi and future in yes sentence sama ada singgung hai ni ko ayang sini nak buat ayang sekarang hari ini si bilang first person second person third person ayang bilang si yau tu biji kan ni ko jadi sudah di yau kan tu ni pagi ni sudah atau buku if matam hanggang tak ada ni finite verb this main verb there tense its number person and tense in a sentence anak cuma cakap ni ko atau si di noi de kang ngai ni apa pun dia dah tahu subject come after the subject segi bahasa subject ni mungkin lah objek ni pun tak apa pun tak biar ko timun tak lagi ko example ni ayam kali itu cuma tahu dia kenapa saya tense ने person ने singular plural कौन बने tense ने number ने person ने saya ini kita book book kan ini book yang ini kali kita ini book ini present tense sama ada ya kok present tense ini kali no subject kali no subject ini kang kali person no third person nama ada ya kita person ya person sila kali no ba b1 sila no Asia mana pak sila dua ini kali ba verb singular noun dan verb sila plural ada sila noun ada ba sila plural lain mak kita nanti mana pak jadi mau ulat tapi jauh apa ko ini sila ba kayak ba kali sila singular lain si Hombra yang pas person dia mana anggap I read ani dia nama dia book I like that I read book sikali no past person subject oh and then sikali b1 sikali plural sina noun singular I read books ya ko sisu present tense completed the work ठीक है बाप V2 और 3 हो participle
kali no si pass ni complete completed complete ana la ko B2 jadi pass na ko si si kali B2 ni ini kali person no third person he is kali third person he is kali third person completed kali si B2 si kali la ni pass B2 kali la ni pass tem the work si kali no noun work si noun ni hai si kali no article से करा जाए determiner article से noun ni mamang का पंगर ये है कर रहा हाँ यार सी example इसका ये ले रहे ये past tense p tense है ना present tense है निको he will do the work future tense yes yes tense na kata ilo niya rin kan future so finite natin ko kung na makit mo siya lower ko competitive exam ki mga hang kiba som SSC gumba kay gumba hang ba banking gumba hang ba gilay ga sudum takan ko lo talaga on the behalf of Loina Nainagani. So, how's the class? Finite part key, ahan ba, principal ba, ahan, principal, and ba? Logical verb. One niko, or, logical, ba. Ya, okay. Kita kaya ako na kayo kaya ba? Ani ba? Transitive verb. Transitive verb. Transitive verb. And? Transitive verb. One, two, three, four, five. Transitive. Ay, dito lang yun. Transitive verb. Ilaw sarado. Transitive verb ka rin natin. Transitive verb. Object mathau tai. It, need, and object. Object sih kali nawa gini. Complete meaning na. Object sih kali nawa gini. Noun. Sorry. Pronoun. Noun ko object ka. Noun sih tiang katanya. Noun karena pronoun. Object sih noun atau pronoun ko aja sih. Object kakak apa gini? Kali gini. To complete. Complete sentence na ba? To complete. Meaning na ba? To complete. Complete. Complete Complete kali kan no. mabumbawa. Complete kali no. Diyan Mabumbawa. object. Dia meaning. Kita nak kali kena. Kita nak kali. Kong kena. Object verb object. Kong ini transition nak kali. In transition it does not make an object. No. Need It does not. and object. Object kakak ini mana bro? It mentions without ending. To complete their meaning, so तुम आप किसी है तो Object. it That cannot be full completion. can make sense without Object. needing without an object or Without needing an hai cái nào object. without cái này anh làm này needing an object hay không needing n double e d i an object số này biết không si biết không Pyramid. biết không em how to example đi hiểu không Example. transitive verb tại những cái hay object các đôi hàng là sao Um, one past tense see ate Ay, tapo yung naman. ate Kali. and apple. Neo. Karay. Object ka mo na sila.
Object apple. I present plus An present. apple. C cái nó subject. S cái nó verb. B2. 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 Cái gì nó? C B2 it S. S nó rồi. It S it done. Hả? Chị thấy không? C C S. is Spider-Man. No, itu subject cái đấy. The verb này. Mark trai. Mark trai. Maknanya Thôi. Kau ikut. Jika yo ini subject verb combination over deh. Oh, Close nih, subject close verb. ini aja terus. Hi. Hah? Hi. All the men are sick. Ay, No enter. NB. All the men verbs are designed. No enter cái cái boy mà cái gì? Nói mà sai. all the 3, 4. Cái đó B1 nó luôn nè. B1, B2, B3, B3 B1, B1. B1 sino kali? Best form of verb. Present, Sino kali? Best form of the verb sino kali? Present. present, We do not want to B2 na kali? Past. past, B3 na kali? past participle, Kali? Participle. Participle. past participle na to. Party. Oi, past participle tu ni participle ni. P point past participle na. Participle ni ni so past participle ni. Yeah. Form of verb number. Masih kali no purest YouTube the comment on the chat. purest form. YouTube tadi. Tadi ya. Akan best form of Nanam gitu. Best. sino kali? Second form. Second form na to. Best second form of verb. Second form of verb. Second form of verb. It C E D. It manly. Maru ya. Manly E D. E D ne. E N. Hilary. Berapa? Sino kali? Third form. 3RD. Third form of Verb. Sekali, mau sekali juga le yang mana? Verb, adjective, verb मतलब kan? Adjective one. Oh, adjective. Kali no, sekian tu lah itu. Sekian tu kali pi. Kanan pak pi. Kanan pak pi sekian tu kali pi ke? Auxiliary. Verb. Karena auxiliary or helping verb. Kanan pak kita. B U X AU. X XI. N A R Y auxiliary or helping verb. helping verb and control. With the A. Yang helping verb. Sigi si verb क्या सुई है verb क्या सुई है कितने? Verb. Ahum. 24 hour. 24 being control. 24 verb. Verbs. Kita makan dia tong kai tu. Makan. Makan. 11. Karina. Primary auxiliary. Primary auxiliary verb. Primary Model verb. auxiliary. Auxiliary apa namanya? Ibu nak ni model apa namanya? Model verb ne semi model verb. Model Semi Yeah. model. and Semi model semi model. verb. So primary auxiliary verb. और primary auxiliary verb से क्या verb क्या आएगी? 11. 11 verb. Nah, bro. Kita makan atau apa ni kira-kira? Kita chị ông có hai phải không? Đó mày đó.
auxiliary or helping verb se akal o ko kai dor e kari no primary auxiliary hai bang model hai bang semi model hai bang moi se verb ko ma dor e primary auxiliary verb se kari ko na work ko gani primary auxiliary verb se work is man or man verb sige ko na model na sige ko ni easy ko man verb is well is helping verb kaya no What is main verb is sentence sama helping verb. sentence sama hai kari hai ki verb se अखोई समझाने का ना गाड़ी की जहाज की एग्जांपल भी ब्रो मेन होइबा इंजिन अखोई प्लेन से पाइ बसी जहाज से थौबो का जहाज से मेन गुना का तंग का ता एरोप्लेन में सारा एरोप्लेन के जहाज से समा मचा मोई इंजीनियर में आसु का तें पा ब्रो likewise अतुम माइ ना जिना तो ते auxiliary verb से मेन verb सु मथौ तोई as well as helping verb ओइन तो को यो 3 Shinlong ka dollar. Shin ka dapat misi. Sidagi. Hari apa tu kiano? Apa yang lagi ke? 3 primary, auxiliary verb yang apa itu? Auxiliary verb. Aku nak tahu. Kali no. Kali no. Do. Do. Be. Do be have. Have. Yo. Helping verb. Utat kena antara 24 verb. Wonder. Primary. Auxiliary. Verb diorang dre. Sekali apa? Primary auxiliary verb kan. Ada yang sih. Sida primary auxiliary verb sih guna apa tu? Auxiliary sama ini. Model. Sambil maaf kan tidak kan dia kan? Verb do. Do tu kali kali ni tu ke? Do tu kali kali no? Do. Does. Did. Okay. Verb be dah na? Verb be dah na kali kali? Is was were. Ya be verb kan hai kita harus verb be na. Be verb. Be verb kan kali kali? Be verb kan kali? Is Was. Oi, mau sih kita tiền verb tiền lấy na em terus ini. Tanah ada auxiliary kan? Nanti 11 mau itu ni. Primary 11. Is was maka this was were. Sina bro. Yes kan kali. Have. Have. Yes kan kali. Has. Had. Total tu biar masih count total 24. 24. And then Total 11. 11 verbs. 11 verbs. Verbs apa tu guys? B verb se guys. Pasal kamu ni suka. Siapa lo kira? Okay. Primary auxiliary verb की जैसे कि be verb तो, be verb ना cuma nak cara ni verb. Sikari no. Purest
Duress Number hum No. to biro. of Baku. Go. Today, B1. Makaro. B1. B2. Shift. Section. B3. Neski de kita. B3. Go. B4. Shift present ni ada ni dah kata shift. Yo. Project na project. Shift. B1 je kan. B1 singular plural ye ada lagi yang B1 dah kerja lagi ni. B1 sudah. Biwanda. Singular से करके लगे में B1 से singular word होता हो Before hale. singular है plural word होता हो plural ये वहाँ plural है ना से I we you they and करे You. and you and plural chịu có đây B2 B3 em làm các bạn này tàu sao B2 nó sẽ đây này B2 B1 sẽ đâu Koi no. B1 plus S or ES ठीक है इन्हें ताक singular plural Choi de de hai. ताक देखो Bi to ani ho ji kai no. B2 B1 is B3 sedang lah B4 B1 nam chea si. keren B1 plus S sini B1 di S tak berapa S or ES tak berapa Oh, boy ha. बात है S और ES तब आदि करे यार singular को ini ada mereka Boy. sedang I ada mereka di sini nani masa di B भाग kita ada is M R was where and E dong itu gini lah sih M had one and then R of course di sini sudah kata Before we are you are they are Achan di. tadi Before ramu option ne. start where you know piknik yo kalau kita lu dulu sih sudah देखो sudah yang mau sudah nak lah ni haro D C it name me mami Hariza is Haran is ena lapro Like. ado kata plural tu na Haran and Hariza are ena boiro ado ni jelas emai punya he she it name and kali lagi ni mami ngau kau orang mana Ama kamu ada singular. Kita kan kenal ni is lah. Asal is M R was well di sini panggil is. Ama sini D tu dah kenal ni. D tu dah. Me too da. I come I need. D tu sudah maka branch lah kan itu. Aduh masih B2 isi ko anak sanang aja atau pertama isi B2 dah kenal ni was ka word was and was word ya surai ama ani aku balik manga suruh bang hah suruh bang B3 tadi been had been have been like B4 dan kali B1 plus ing siapa kali being rumah going kayak gitu ya kok kan untuk waspada kan mungkin terkait asis lo siapa B after lagi itu mas aja no manga atau manga sebenarnya di sana nih was where the pasta B2 dah
adagi is mr sina present da sina hai present sina rasu karamba is ka is sina akoi ki kara da sina ne singular natragi he she it kum da ram da adagi b1 sina verb 1 ki sina kara da sina r kum m phal re r ki m ko si kara da sina ni b1 sina karamba I we you they silai ba ko musung plural da adune da kai si ya si si san dre si luar apa ni mutak lagi ko luar mo luar ada tu si was si Musik nói ra yang ngau của tao phải không chỉ là cái con thì ngau của tao if our about ai cũng bảo ai ai đây là một cái was như này phải không có đừng ngau của tao phải vậy ngau ra thì có làm lại ta cần hiểu was itu cái gì này sai itu tao mana hasil Was zero. I, he, she, it, them, I and ne he she them, and similar. ne ne It was a man. ít thằng con được ít ne Them, and similar. and Singular. singular là gì bro singular bro hả cái có word là cái này nè Word. word là You, they, we. they you we you they past person đấy không là we You, they, we, and You. you, we. you they plural so But the plural with all the Plural. subject, plural with all the subject of plural the with all the subject subject of the or the present imaginary Okay. position of the imaginary भाग में संगत पाठ imaginary सीधा of निकाल the position position करा होगी of the present. or the present gosh anh đâu chịu cái đồng anh quay cái mà mình ôi không biết bác nó sẽ Yeah. hả gosh Prime Minister Modi जी ना कोई हाउस प्रधानमंत्री वही को मोदी से चल चली कोई की कई दा 1950 आता है वो है क्या है उठो क्या कर नंग से पूछे वो रहा पाई हम तो पाई रहे हैं पाई रहा हम देंगे Usia waktu konser yes atau kan nang पूछे वो itu apa apa ini masih ngang and then emo bin gitu siapa itu bin sih na bin all subject bin B3 apa andre bin di B3 ne with all subject has have B3 itu biasa kan sih ada itu B3 ne with all the subject Ada. subject ini mungkin sudah ini bro had has Apa yang maksudnya? have been Had been is hai negara yang maksudnya nih Had. had been hai apa sih siapa lain tuh ora dihidino ambil yang had been ilang kalian had been juga ada kita plural imaginary position di sini Had. the word sih or has have been ni Hoy aduh ki foto lagi re sila to with all subject sila has been nih lagi bro lagi siapa sih si kita si bilang bro has had been nih yang mana bro is plus been nih ya lam hah si bilang bro has kisu been had kisu been nih na si bilang mana aduh kan had been hai tu ai sih si kaya sih nanti si antar lain tu kok note ni sih iyo had been si kaya tu comes for your
imaginary position. Karena imaginary position, sila present o gitu of the present sih. Imaginary position lagi of past. Past gitu. Ini with all subject games. Games nanti kam ayo. Game ini apa? Comes for imaginary position of past. Imaginary position amana present ki where na ko? Where na? And then been ki had been sina kari past ki imaginary position sina example ki game. Was si try kaya sina was si apa ki I le ma ba hi le ma ba and then she le ma ba it le ma ba sina ra. Kaya mo I wish. Come on. King Solomon Davis. I wish. Hello. Wish to be on. Prime Minister of India. Refilo di Kita kan yang ini loh. Kan si Prime Minister boleh biar apa? Ya. Sudah asyik bisa jadi was. Boleh pakai. Boleh bantu nang musik boleh biar apa? Present lah. Our Prime Minister of Kalian Cupi. aku desain. Sudah I was lah yang tadi was I lah yang tadi was mengenai yang terang. Nanti kan MR mengenai yang terang. Present lah. Present lah. Si past tetap kan itu. Kali lagi nih si imaginary position ni. Oh cukup ya bro. Cukup ya deh. I si boleh juga biar bro. Ya, where? Cara bikin. One. Boleh pun. Aduh ayo si boleh masuk boleh di sini. Masuk kau ayo boleh berapa? Boleh dia tanah. So, now berapa? Kali kita sih, untuk apa ya? Imaginary position tu. Apa? Imaginary position. Si words gitu no. Memang. Si imaginary position. Imaginary position. Word lah isi kayak gitu. Present itu begitu. Kita orang mana? Ini untuk ini mas. Terus. Ini manipulasi bapak mas. Iya mana nih Prime Minister apa nih? Putra kan ini. PM cukup orang tadi. Prime Minister. Kayak PM. Bangsa mana? Ya. Sudah mau. Si susah mana present ini kok? Imaginary position. Sudah mau. Nah income tax of saya sih boleh di bro. Nanti wajah dimakan di sini. Men bapak ini mi. Si men bap. Or primary auxiliary bap. Si tu men bap. Men bap si. Yang, I sih di income tax of saya boleh apa? Gas itu kan. I ini income tax of saya orang magadi. Gadi ada. Oi beli oi dah, nasa si oi di ba, oi cukup ya dah ba. Adu dah was le yang kira si present yang suara ba, oi cukup ya, kau sekarang di sini nih ba. Kata reko, kata apa? Kamu apa? Ama ni pergi sah. Ama ni pergi sah. Aus tu orang dia. I was the captain of my class. Hah? Adu si ya. I wish. I nak pulang balik. I wish. Ini apa? Our wish. I nak pulang magadi. Nang nak pulang deh. Pulang magadi. Nang sekali kamu tahu ini nak pulang maga. Sudah mo. I nang. I si Bharat ki Prime Minister orang magadi. Akas. I si Bharat ki kari. Gadi lah. I na Bharat ki Prime Minister. Presiden orang magadi. I na Manipur Chief Minister orang magadi. Oi na mana tu nasa si. Aduh nangota
imaginary yang tahu itu gadi lain netral. That is present. Nombra. I wish. Tadi. I wish. I nak pulang magadi. I wish I were rich. Si main bab ni, si imaginary position of present na tadi kau. Iyo tu si cuma ni. Makam kasih tu na. Si orang juga fikir kau. Head ki soal ini tak kau. Ada lagi. Opposite water. Opposite water ni sih. Bola no. Head ki. Was ki ada kau sini kau buat. Yo. 1950 apa dah? Modi sini Prime Minister, orang magadi. Pasal sentence natra. 1950 natra 19. Oh, kira. Modi dah, oh 1990, ada sih kau. 1950 apa dah dia kau? 1947 India Nington day. 2000 apa dah? Modi ni Prime Minister, orang magadi. Kas, ayo mana? Kali masa kalam magadi. Kau masa kalam magadi. Kas, if I had a wing. Kucito ya le. Kau, apa? Ayo mana masa kalam magadi? Ayo si spy pun nama magadi. Ayo Amerika aja pun payah magadi. Ya wo na. Makan nak, kau cuba ya bro. Ya deko. So, sida ni si posisi hanggan ni kau percaya yang tuan hanggan tu kau ni. Saya. Kali nang mana. Kas, ayo mana pasang le magadi. Tapi orang tahu ni, ayo je tu tahu ni mana atas tahu ni mana tu visual ni, tu susah ni, tu pasal ni, ayo mana pasal sekian, apa yang magadi. Ayo mana pasal dia suai ni kau, pasal ni kan tadi, present tu dia deko, ayo mana pasal ni, dia magadi, ayo sini mana, ayo mana pasal, apa dia magadi. Ayo tahu kalau macam tu, ayo ni betul ni, kan? So, oi thok triba, oi thok taba, oi thok triba, imaginary, bahasa sangat. Mang je ko number 4 sa chigal la ko wi seri taro sa may massage mo ngai ka pag Amerika ta tati me ko me ko kan wa ko te mang itu imaginary atu ngakan atu si jana ka mo pun ngakan ni ko isa sa ka mo mang ni do tare ko so isa sa ko katte mang wa na ko si khai na maka hari ni to niat ka ni Còn hết gì mà đi ra cái con hết tiền bị tăng cái con hết năm gì qua sáu bảy đến hai hết con thì cô kia luôn. cô có thể hết cái gì hết Hết. hay sẽ đi hết hết cảm ơn này hết như này Ui, ui ai hết cái lost I had lot of money cái đó không phải lốt chỉ là đi bác cái mà apa I had lot of money ama ko ido. I had a lot. I had Ido ya. lots of money. See, I wish I had lots of money. Ang uto pa siya may magdala magadi. Gadi na tro. Kaya sige no pass na tro. Ha? Men pa. D3. Hey, pass. Ano kali? Pass. Imaginary. Kali. Imaginary. Position of the pass na tro. Sabi siya. Pass ang imaginary position. Ano siya? Pass. Ay, tayo may sa pahudlo ko. Ôi, Ay, không dia kaya mo na taka nanti chật luôn nè. ay memang taruh nak lay ko ano na taruh Tao rồi ấy. siyo Ui, I wish I không thể là Win. English gosh ang mga masapa lang maganda anh em xin cái nó hay chứ ui chi luôn luôn cần luôn. anh em xin English sang đây thì nó hay hơn đi ang isang kay heo ke ay I wish
I wish Men buff. to the Men children buff. told him. Men buff. Kali no si B3. Sisu kali. Pas. Imaginary. Sino dalam tak tahu berapa saja. Sorry, Jana. Dari dia ada tu food kali. Is พานมาทาไปแล้วไปเนี่ย Noi dah print tahu tak dia kini. Cina pun mungkin ada mereka ni. oh, Roy, the Mulut lain dah kau tahu kan. it Kau tahu. crash. Gas. กา Gas. ใช้ไป Gas. I wish I Chandrapur told had him. a big house. Gas. Yeah. Gas. Ay yung sa woman lay ang magadi. He partying. Kara ba? Asiro nang naik ni si. พานมา Katakan na ba? Katakan na yung sa woman lay ang magadi ay ni ka. Lain na yung ko. He wrote over on. Where sige to. Kita. And Where na kaya? Present. infinite. Imaginary. Imaginary position. Masakti di pas iyan ko. Kasi na Pas. Kurakan ko. Just Kan tayo yung tata pra. War si kaya sila di. Presentation na ni Hadra. Here na kaya. pass. Here beatrice na kaya. Pass. Imaginary. Here mo. Position. Yo. Madam. Kaya po si tinggal deh. Coba mo layers. Lure. Slow deh. Boleh kok? F. Buff F. F. F phải nằm suy pi rồi nè. Hả? F chỉ là suy B2, To. B1, B1, B2, B3. B3, B4. Four. B5. Kita ni kok. Yeah. Error. Atau cái itu sini nanti kan tu tu irak ni kok. Launching kadruba se. B1 jadi ES apa jangan tak berarti. ES ka Four. EST. EST dikira. Today S minus S hyphen ES. Plus ES or ES hyphen or right? Or. ES Singna sila. B1 ani lah sih kok. Tengok. Here kira-kira sini ni. B1. Here tengok. B1. ES B2. B2 dekat lah ni. Here B3. B4. B4 dah. Here is here dah kau. B4 dekat lah ni. Before heavy. B1 plus ING. Dekat lah ni. Heavy. Heavy. Here kira-kira sini ni. Ayo. Here kira-kira sini. I leram apa? We leram. I will you. I we you Day. they and hello. Kamu kan? Boleh. They. Are plural. They and plural. Plural. Yes, na guys, sini ni. Isu mana sing darah sih? Kau yang mana? Yes, na guys. Hello. Here's na. He, she, It. Name. it, And singular. name, and Singular. singular. Cat hello. You. Day and plural. What's there? Day and plural ano? Sorry. See. They and plural. Yes. Ada hello. Here na guys. Here itu macam sini no. Sisina. All subject tak. All subject. Plural. Sisu here sisu guys. All subject. 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 Dari having na guys sisu all. All tak.
Kita cak mana ini nak all jadi semua nak cuma buat dia. Ada kok, sibuk kangen ni kok. Come. Learn. Hate all subjects. Subject. Hate all subjects. Not ada tempi je. Mà xoay ra cái tươi mà chỉ lên cái đứng thả đi. Not top. Sige, hate kira. Hả? After helping bath. Helping bath ni matung dah kali lagi. That is primary auxiliary After primary auxiliary bath. Helping bath si primary auxiliary bath kan semua kok. Không này. Like ai y chứ các em. that is like is have has have her. Hari no mesti dulu. Em has. Had. Have. Metro. Have bath. Have bath. B3. Okay. Okay no. Primary auxiliary bath saya. Sigi bagi matung dari kali bath B3 lah kan ya pak. Kang apa? Helping bath di matung dah. That is sekarang bath B3 ini main bath ni kok, main bath B3. Yang example begini. Example deh. Example deh. I had a dream. Dream sih kali kau ni. Pasti kita present lah kata. Present. Kali. Past. Kudro. Sudah ini kali yang lagi. Bath yes have dah. Lah kata B3 lah kan yang hai kok. Hah? Siang si helping bath ni deh. Si helping bath. Si HE lah eh. Si the B3, mai maksud the B3 lah kan hai kok. B3 dia lah ni. Hero. Dream ni B3 hero. Dream की भी जीरो dream Dream na to. Dream last night. At last night. Kau tu kerja bangun ni tu. Kerai dah pas. B3 tu apa? Sigi bab sih nama apa? Head ani lepas ko. Sida tu. Head sigi B3 sih kali no. Head na to. Suppose head sih nama kita mana? Helping bab ko na. Main bab lah kanta. Head nama kalau ko ikra. Nama kita kiam. Gawin. I had lunch before you. I hate ani ni. Aduh ni tak. Before you come. Si hate ani. Yang si kerai no. Si na B3 ni ko. Si dah. Si helping bab kamu ni. Hate ani thang oi, look, don't copy. Siang. Hate ani ngau ra. Ngau ra. Si masagi B3 belai je. B3 si kali bab no. Si dah nak auxiliary bab helping bab tu si hate pi bra. Iko. Si kali ni helping bab. Helping bab. Si hate si kali ni. Si dalam dah kan kan ya. Kan B3 lah kan ya bro. That is B3. Yang tidak lagi ni dah. Kang adi. Yo, notok. Sudah mungkin yang kau. Example yang I have tadi
present participle. I have had cái gì? Dinners. Dinner là cái lunch. Sao sai? Xin lỗi đây. Lunch dinner nó không biết đâu. I have Xin cái này này. Breakfast. Xin cái này này. Breakfast cái gì video. Xin cái này này. Helping verb. Xin nó có gì xin. HP. Xin cái này này. B3. Hãy muốn thắng cái tập chơi helping verb khi mà chúng ta làm đi. Xin làm cái này vào có. Xin không. Yêu. Xin mặc cái đôi được không? được. Ăn được gì không? Đấy. I, you know, have meet him. Anh McCoy cùng là mi ha McCoy cái chú cái đậu nào hiệp sĩ cái lấy này helping verb main verb cái đâu main verb cái Mickey B3 xin Mickey em double mid and lạc rồi mid B3 yeah chị một dịch anh là ta thì xin đâu nó tấm nào có chị quái nó màu cùi mình đi yes Start to read copy rồi luôn. yes have or had Sao? plus Nung tiêu mà bị B3 xin nó thôi tại chị hả sao? cái đi B3 that is Nung tiêu khôn bị chứ. helping verb that is cái gì helping verb plus B3 there you go ingat there you go rồi Không là như này. masih form lah ni tu main ki form lah kemudian kita lihat Kami ni.